Ubak bantai dor lengdo Menteri Bapet yiki kamil ekai hapu kajela. Harengkat ubak samlin malangyang MLA. Haka singthok ding ke arp santrik rempang arajar arpuwe. Ulayok ban pelipat ba ya ke stadium milekai football. Niga mini stadium haka shenong umsau soyong. Kawe niki shenong kabaha papo ke soyong constituency East Kasils District. Haka niga sengi pli stadium. Lodan langru ubak Sherbor Maulong MDC. Bak bisungo video ke soyong CNRD Block. Bak Starbase Karjana saudara shenong ke umsau. Kiri orang ba, kilong kimilong pa, kikun samla kan tebat cenrang, hadu kihep kibarit. Ka umsau kalayo ke stadium ke Manekong Tam, hapo ka tain soyong, bat kiwe pat ki konstituensi ki Bamarjan, haka baga jinglut belate ke stadium, kakot cak arklur kenai polak tingkah. Haba kran haka nega jingalang, ubak samlin mangyang, ulapan pau ke jingsu kuman, bah ka nega sengi, lala ban pelipat ba ke stadium, daka bapan pau, bakan long ke jingker kui ki samla ke shenong, bat ka tain hi borok kawe, baki nang la ban kiu seprang haka kamil ekai. Ulong ru ba omdei tang haka nega shenong. Henry ula deban pruidak bat ya keren ya menteri. Bantai sah kiwi pat ki shenong jong katain soyong. Uba bantai dor lengdo ulai kuble bat ya ro ya uba samlin malangyang ubala treshitom ban penyo eka nega stadium. Ula penpau ba uba samlin. Udai ubri uba sengurit bat badan ke jingkit kli. Nakam ta ka bahaka miat karoi kapar hapo ka konstituensi. Ulai turu ba katong jong sorkar kalong ban pai kemat om tang haka nong ba shelong. Henry bantai ki stadium wat hanong kandong ru. Kumta ukerman skam bada ka jingdon jong ka stadium. Kalong ka jiharap iki samla ka thain baki nang kiu syaprang haka kamel kai football. Haka nega sengi hadin balada ban plipat ba la penlong ru ika final football. Haka baka nong scan area berka soyong area. Kidiki atli ki tim ibalami banan nengkong haka nega stadium. Haka nega jihakun final. Kanong scan area kalalong kaladu. La pensyongkun ru haka nega sengi pli stadium. Lembah ki jingruai bat ki jingshat na ki hep ki barit bat ki kun samla. Kum unong nikmat ibab hijir yang akum ukamale nadu kasdam hajar khapra hilong ke jingalang nangge bat ngira ika kubur bat ondang kalajok akan mausa baka dia badan akas hijab upai ba arpau hajar wansa hangi bat kan badang sa ngapet yaki gong mentara dik hijab barok isaklut nang ni sakmat ondang repsa sakaski kiniwangi syawa mali dai nganle bat ngala pakat ng tagu blame jeng kata ngan train ng tak babha ya paipa jong ka soyong konstitusi bat ya kejalahi barokowi paipa kai ka bapi ong yang ba ka ne ke snong kumsau lagon ki bong ko ba samlin Ula ailot yang sedang umsau ngong kamdei kuta nama kene sedang umsau kalong karenyeng karenyot ke bagami khmat kumbong saudar meni dewe male nangi te kumta hak jinglong jong ubril masen ki ke batia ni don kam ban pa soya khmat te kumta kene sedang umsau kene khmat ngale sedang soya nangi ya kene menang football bat hakis dan manuan idon minister hange nalapa kejikar pat bat island segi dikit area tungi di baton segi nyau teli area Wellington area Soyong area Krang area Dingyeng area Rangskan area Lengkoy area Kendai Kentoy Balang kini rukiskim nadon bangalapa ngin sayo sengsan no shen kapto ka depo nganu ya tu haka ege sidong ni sayo sengsan kajing pu kijonga kumunong mikmat galong ba haka ne kaspenti ka pamanta ngadam sedang tangnang ni na umsa andai ngadon kajing anut bahaman la kawai pakawai ka area ngin don ka balan football kabakum ka ni haki ni kisdam kipanuan ngabar kumunong yalam alam don katong don kajing kuncing mut kiai di kam di banle bansulong abagay kalong le noe anay ngagrensa yapi di kam di basateng kung ka PFC Wellington kak wisdom ma bagli masulan balensam arajar kendala prisay Bakanta ipaipa tungi jok tiga area kilayo bersiam yang kebas jukir
Bakru kilayo kadawai gidisyen na katiga area. Kane ka madan, kadang day ka balit, kapag day ka bahe, jakum ka gawon pet, yakaway ka jaka, hante so yung balik sa matra. Kadon ka jaka sa kurjana, bat tumaar akar tamiyen, bat yakatayru, ngin pendem kamha, kanong ka asat, jong ka konstitusi, bangin yo ka stadium ka bahe, hantayru, ngin hapan tuletimot, baknang kisamajungi, kebelekay, ya ka football, kinsa nang mi, kita kikro di papanay, hakaway kasi. Kane ka stadium umsaw, kabangi itu kahit na ng beswara di na kay football, nang de ka pag mi si board di playa kebelekay, haka super division, haka first division, haka second division, haka third division, bakrus ki aili. Nang ne kimi na sama kiyok kam yo jam haka trak kam laga de sport department laga de PHE laga de PWD leng ba ka sa ka bagidon kum ki player football te kum ta men taru gidon hange ya ka team ka jongi ka be khon hange po second division kata ke ai ka Soyong boys bak ka nero ka boys semi final te kum ta ka kickbox kirweng bagi yo ras dong final ke Padahal orang nginsa facility di hangai pada kumsa. Nama mereka puram, kebang ini kini oleh kai sport ru, ngin petkut puram, lengba kai jempri kini badan, dia kini oleh kai jumi. Jakom tahu mana jempi, udon ringkat pati, mendai ban ceptin, lek keleng penyelekai, kadon kadon jing saya tu yang dan salah ini jing ringkat ban sport minister jumi dan hangai. Jika berkerbang kesini ban penisa jinkan mau lang yang ini borok. Habang ngapet ya kini gihap gibaret, ngapet ya kini gibasong ngir mak. Kapen melung ya kamensin ke jom. Henry ngi kum kinong yalam kum kinong mi khmat. Kenong rem ka bakong san ay khmat kalong. Bangin tray ban ai ki syakri bo bhatam. Namang ni perkhat na benta kalaway jom ini gihap ret jom. Ada sukumen banyo yang kini ke stadium kabai ibu yang hadu kata-kata hapor padang sedang bantrai yang kini ngajuan banyak inti nang ni ngai ke koram Henry mentah mengapo yang ni pat kapen kendet ya kakmat ke jonga bangai bakat ni ke jing babriu ngala banong no bagani stadium kami fair Bat itu di stadium ngatrai ini biasa ya pet yang ke English Premier League dibajan ginongsong bat kemanan dia lekai ke internet hadu kata-kata dia kini kadi ke way na di stadium nganong no hapo ke jela jongi kandai ke way ke ban pau bat ke way ke internet ke way ke ban aisha ke jing mentoi na benda ki kon samla ke jongi ngakan mau ngatu por mengidang sedang bakumno banwanra iya kani ka project hangni hapo umsaw nga ay kublay ya iba samlen ibala tray sitom hadu kata-kata kamday tang nagaliang jongangan ito ipi kaday nagaliang gajongi bat imare shadow Delhi nakabenta kani kaski kabangi wanra nagamota kata kabangi ong naga Ministry of Tribal Affairs mai ila mare ilarong ila persang kat bala ban penbaik yang dijingdon kam ikot Islam syate syabot Delhi ban ngahong ii hatu kupor le ya kabadon kam nagaliang jongpi hapo Delhi nagaliang gajong alay ngin approve baik bangin pa syabot planning syabot finance nagabenta ban wanra ya kani gajing krang gajongpi ban wanra yang di stadium hangni hapo umsam nagaliang gajong nga soban ay kublay pi ba samlen dai ke jintrai sitom ke jongpi bat ke jintrai yang ringkat lang bangiyo yang ini stadium kumni matarasni nasmo ban kerpat iki pai ba ban ai ke jing thapti nakabenta lokal MLA jongpi bala trai sitom nakabenta ban warra ini stadium kumni damdai ke jing trai lang ngani tulpi nginumla ban penulong kumni bangakan mau hatu kopor kumblaong di MLA jongpi bakat no hadian bang iladap alat yang kekam kawan no kejingja ko besusi ba ilit bakar kerang lasim no
kublay siya lagi. Niladon kajing terperkat nginilek kumno. Henry kukhon ijong i wan mi siya nga bat ngi keren lang bat iba samlen ang tukol idang long minister jong PhD. Hapo kam rajong i. To bangin penbait but-but ya kani kam nang bangin yo ban pentray siya kamat baga ni kaskim kan nomlang. Bat na sukumen ban ong hangni ban ay kublay ya i kontraktor bala tresitam. Day tang kani kejaka syong kumni kebangi i ngatray gipay ba kim parung sikisya ko ro. Bat kani ka stadium gilasnaru ya ki dressing room ibapaka bat ki proper toilet ijaga sum jaga sai nagbenta itim nagbenta kinong ilakay. Ngatray pi pasyong situ pimpat i sipo kay gabadan. Bat sipo idon ki dressing room idon kita kijing pendan kam ibang lapang kre katum kani kejok bamenta kenang bakan pensuk ya kinong ilakay kijongi. Bat kani kadai kawai ke stadium bat kani kadai kawai na kabang nilamang terpang nakaliang ka gomen kejongi habro wai ke stadium. Namar ngakwa panong ya piang ni ba omday bangin perkhat bangin penitenat bangin wanra ya ki stadium naningin snai ki stadium tanghapo sorsilong. Handrai menda kasin nakaliang ka gomen kejongi ngi perkhat pumlo bangin peniar bat ngintai ngilman ra iki infrastructure ki bobiang siya kathay nong gandong ru bat ni sukumen sisya bahang ni menta swingi i ya kani ka stadium ko biang nalong siya bat nakaliang jong ka government ng itu ipi ngidatay yak stadium ki bapaka mudkata pinong katay ka GN complex katay ka way ka pa baro ng itip hagapon barang wan ka I-League hapo Meklia hapo Shalom ngakan mau bakat no gipay ba kijinjar namal gijaga siyang inday gibabiang. Kanang ganito yabi ba ka GN complex ka stadium mentang ilasdang bantay ban upgrade ban renovate ya ka siya ka state of art stadium kabanyakot por bat kita ki stadium gibadan keleng kaperkay bagatay gajing tray kalaya siya kamat. Handray nga ong yabi kung banglaong mentan ba umday tang hapo Shalom Henry keleng kari kabai kejongi. Aku apa nong yapi kung mga jekran ba di ba samlen idon gibawang ba minister jongga sports imat ulara kambun ya kijing mentoy siya po ka constituency lejong ngong tang gaway baya kijing mentoy ngabra siya ki constituency barohi tangbang ngong ipi lada kiu ka constituency kiu ka state ko jong ini lada constituency mdo ni ay kamdan jingmot today na takadaw kani ka soyong constituency kabang iyo snow bampat judon kini ki mini stadium na ni stadium gi bapaka naso komen bamantakas ni iyo man play pa akong bag ngangay scam ringkat bat i local MLA jongpi ibalabu siya nga daga DO letters na benda katukan ni ki circle katukan ni ki area ki banginang kaw ni ki madan football ngangit skam banganang ipenbait bati bat nganang aisu umday tanggani ke stadium Arthur kanay polak madarsi bat nakaliang ka nga nganang itray umday itang hangi ako constituency soyong umday itang ha constituency Maukan Road handay nakabanta ka state ibro kaway manwanra siya ya kata ka jingmentoy nakabanta ikon samla ki way kijongi maginang laban kiyo ki kamil akay umday ta ka football ru ibon ki way kijing lakay ru menta bagi kena samla jungi kidon ka sap kapong bag ngangit scam bagani kamadan kan ay sisya ya kata kajing mentoy nakabenta ki nong shows nong